Ustavni sud Albanije doneo je presudu kojom se usvaja sporazum sa Italijom koji vladi te zemlje omogućava da uspostavi prihvatne centre za smeštaj migranata na albanskoj teritoriji. U decembru je albanski ustavni sud suspendovao ratifikaciju sporazuma u parlamentu te zemlje, dok je albanski premijer Edi Rama tom prilikom izjavio da sporazum ne sadrži ništa ilegalno i da očekuje pozitivan ishod pre isteka roka za konačno zaključenje sporazuma u martu. Albanski parlament tek treba da ratifikuje sporazum, dok je italijanski donji dom sporazum ratifikovao prošle sedmice, prenosi Reuters. Prihvatni centri predviđeni sporazumom bi služili za obradu podataka i zahteva za azil migranata i raseljenih lica koje su italijanske vlasti spasile na moru. Sporazum koji su premijerka Italije Giorgia Meloni i njen albanski kolega Edi Rama potpisali u Rimu u novembru predviđa prijem do 3000 migranata i izbeglica mesečno.